uDr Mabalengwe useshiye abantu abaningi bemangele emva kokuba ekipe ukuthi uDr Khehlelezi waqasha unkosikazi wakhe ngendlela engafani neyabanye. I-interview amenza yona akubanga ile yokubuza imibuzo, kwaba enye i-interview ehlukile. Asazi ukuthi yona ayibheke leyo interview. Awubuke nansi ividiyo kungande kakhulu ngomlomo, ungakhohlwa ukuthi ulike uphinde usubscribe. Ukuthi lolu daba lolu ngizomemezela, ngizokuthinta ngichazele ukuthi sengihlaziyile into, ngakuhlaziya ubufakazi. Ngicabanga ukuthi noKhehlelezi sengimfonelile. UMkhehlelezi ke ukhala ngokuthi amafoni akhe kumakoti wakho, kodwa ngazi phela babeqashine kanjani. Engicabanga ukuthi lokho mhlawumbe kungokomndeni. Cha lo kwakuthi athi mina angitshela umuntu aletha amafoni akhe, ngangekho benikana, ngangekho futhi beqashana. Angikaze ngiyingene nendaba yabo yokusebenzelana. Phela bekuwukuthi nje uma ngabe sebenza ku-right esebenza ngoba umuntu ongawufuni umsebenzi. So akasena ukuthatha mina engifake manje engazange ngifake ekuqaleni because wamthatha emazi ukuthi u-involve yini. Akazange ngifuna yona umfazi, azange ngitshele nona ukuthi usebenza mfana. Oh azange ngitshela. Wezothatha sebuye. Yeah. Wangibuza ngani ngasemntana. Cha phela uma ufuna imali la emhlabeni sokufuna imali, umsebenzi owumsebenzi. Bese singabheka ukuthi baqashana kanjani ngoba siyezwa kuthiwa kwenziwa ama-interview lapha kubhalwa ngepeni, kodwa ngizwe ngathi akubanga njalo. No. Wezothatha useyasebenza umakoti. Cha ngezwa kuthiwa useyasebenza ngendlela angichazela ngayo ukuthi waqashwa ngayo. Akubanga indlela athi uKhehlelezi yengiqasha ngayo. Hayi, izindaba enjena uyabona ukuthi sesingene epage hayi abesimi ngalo ndaba ngoba manje leyo ndaba isizogcina uphazamisa lokufakazi futhi lento ngathi ngifuna into eyiphathele vele futhi nje ibifakwa yini vele kule nto le. Angithi bifakwa ukuthi uthi uKhehlelezi ufuna amafoni akhe kumka maye mina ngingenaphi lapho ngoba la sikhuluma ngento ephethe ubufakazi ukuthi cha phela angithi yena uKhehlelezi ngiyamfonela mina phambi kwakho angithi uKhehlelezi ngima ngimfonela phambi kwakho ngiyamchazela ukuthi usula wena useyasho ukuthi ngoba selapha nje naye uthi usecela amafoni akho ngimkhulumele nawe ngoba akafuni into involve amapholisa. Manje usuzomkhulumela nami yena ngoba uyamazi umuntu amqasha ke. Cha phela ngithi ayisifaka mina manje into engazange ngifake. Engicabanga ukuthi ke lokho yikho ngibuza kuwe ngithi mina umfazi wakho uhlale kanjani uKhehlelezi emqashile ubecelile kuwe. Cha umsebenzi. Okusalayo nje umsebenzi. Iqiniso mina njengomuntu osemdala umsebenzi ngicabanga ukuthi umsebenzi mawusuka ufaka imali iyafana. Yabo. So indaba yomsebenzi ngeke ngiyikhulumele ngoba futhi ayikho nanento engathi mhlambe bengeke ngiyihlale ngiyikhulume nangaye naye lo mfazi. Hayi Mabalengwe ngoba lezi sethinta umuntu esifazane besingezile ngazo. Engicabanga ukuthi lena nje yalobufakazi indaba